Pozdravljene, dragi gledalci, z vami sem Miciket 1, 2, 3 in igramo Minecraft Skywars! Ojej, kako smo veseli si, okej. In smo na mapi, ki jo sovražim. In, okej. V bistvu, ta video je nared sam zato, da vam povem, da gremo na morje. Ja. 2 tedna ne bo video posnetkov, meni je res žal, ampak tako je, jaz ne morem nič pomagati. In pol, ko pridemo, spet ne bo video posnetkov, ja, škoda, ja, ne bo jih, nažalost, ne morajo biti. In ne bo jih pa zato, ker bom, mislim, da sem par dni doma, med tistim bom verjetno tudi kak video posnel. In pol pa grem na priprave za odbojko. Tako da tudi še pol en teden bo video. Tako da verjetno bo še prišel kak video, sam ne vem, mogoče, po mojem bo, no. Potrudil se bom, da bom dal. No, bomo videli, no. Vse bi dal, da bom lahko. Sem potrudil sam za vas. Aha, en me cila. Je že dal njemu. Še kam bom dal, lejte, kam bom dal. Kam bom dal, vas zanima? Zmeri to narobe naredim. Taradantan. 1, 2, 3, ne, to bo na 2, to bo na 3, pa bo tekle. Tekle, pa bo to... Evo. Ahahaha. Ubili smo ga! Jej, vse najboljše! Kaj pametnega, ali je vse pobral? Nič pametnega, kaj je imel? Tako vse zgorelo. Ok, puščic imamo nekaj, če drugega ne. In to dela 25 dela 6, ok, tega bomo imeli. In... Ne. Jaz sem noob. Ok. AFK, ga bomo ubili! Ne. Ja, bil sem ga! Midva smo ostala, gospod. Ja, misliš, da si cool? Misliš, da si cool? Ja, še imam puščico, veš? Drugače pa pridi in se bari, Moram ga nikakor. Gremo, sem. Ok, super. On se še kar skriva in... Zmaga! Zmagali smo! Ja! Ajde, idemo še eno rundo! Ajde! Se pričujem, če sem bil malo tiho mes, pa za tale zelo glasen zvok, ampak...
Ja. Ok, se pričujem, če ste kaj slišali, pa prav ste si slušalke. In to je najbolj mutava mapa, kakor jo lahko doživite. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Gremo. To je čest. Opa, gremo. Herbert. 1, 2, 3, gremo dol. Opa, opala. Tukle. Sem pobral, da sem tega res ne rabim. Kak noob. Pobral še tole, dej no. Ne legat. No, po tri. Dej no, nimam časa. Podri, to. Evo ga. In valjda, zakaj bi dobil sekiro? Zakaj bi jo? Ok. Verjetno ste že pazili, kam naredim, ampak dobro. Če niste, vam jaz ne moram pomagati. Ok, dajmo tole. In če niste opazili, bom naredil... dve lopati. Kopal sneg, ta mapa meni ne gre. Da veste, da sem noob po tej mapi. Se verjetno bi igrali na Mineplexu. Igramo na serverju skywars.com. Igral bi na Mineplexu. Tam zaradi enih razlogov ne igram. Verjetno veste, kakvi so ti razlogi. Ja. Če ne veste. Ja, neki delajo na Skywarsih in jih ni. Dejansko jih ni. Kaj sem? Aha, hotel sem... Ajde, 1, 2. Tega ne rabim, ne. Oblekom še to. Podam to. Bom dal pa. Tik. Bom dal pa... še nekaj naredil. No, hiter. Ok, super. Zdaj še eno, no. Ok, to je to. To bom zdaj pretvoril, da imam nekaj blokov. Ajde, še malo lahko. Tukaj, še 4. Evo ga, še 8 blokov. 28. Super. Kaj je? Ma kaj je? Je tula. No, dobro, vse sem rekel, da ta mapa ne gre. Alo, lubenica imaš na glavi. Lubenico imaš. Kje si? Jališ. Ok. Samo da si popravim slušalke. Ok, verjetno... Ne, na tej mapi ne bomo igrali. Ne bomo, ker je prezvezna, dejansko prezvezna. Prideš, nikamor ne moreš, ker te ostali skepajo. Razen, če imaš Ender... Razen, če imaš Ender Pearl. Če imamo Ender Pearl, bomo videli. Wow, imamo! Leka imamo celo. No, leka imamo. Tole.
Kaj? Jaz nimam ender pearla. Celo nekaj sem dobil. Nekaj mi je dal celo. Nič. Ker gremo nekam probat prid. Pa kar bo. Vse sekiro smo dobili. Ne. Ker šel bom na ono, ne. Na ono otok, evo ga, naj bo kar bo. Okej. Bil sem živčen, da me on ne bo dal zbil. Ajde, idemo še eno rundo! Ne bo, kako si prelepo. Kaj, ostale mape so vse ukili, ali kaj? Ne bo, ampak okej. Ujebe. A ja, se prečujem, če boste v tej epizodi sploh kaj slišali. Sem povedal, da gremo na morje. Aha, ja sem. Ja, mama pakira. Ja, in se bo verjetno v ozadju slišalo. Da se opravičujem. Ok, ta mapa mi je všeč. Good stuff. Je kaj koristi kaj fajnega. Je bilo, kaj to je bilo? No to. Nič pametnega. Bomo šli, ne, tega ne gremo. Na tega ne gremo, ko je slab stav v dobu. Kaj jaz delam? Ok, zdaj pa gremo zmagat. Zdaj smo... 1 od 4 smo rešili. Eno rundo od 4 smo zmagali. Zdaj moramo biti boljši. Itak sem en česta. Aha, 2 so mi dali, ali roja. Če bo prav zdaj pa res ne bi... O, ja. Ok, zdaj mi gre pa res fajn. Takle. Takle bom posekal drvo. Velik lesala dobim, res. Več niso mogli dati. Takle. Se boste videli, kaj vse bom zdaj naredil. Najprej bom stik. Eno upravo za to. Pol bom uporabil stik za meč. Jaz sem noob. Bom uporabil... Takle, mislim, da nimam meča, da bom pečevino razbil, pa dober. Sem pol ugotovil, da sem iron naredil, ampak dober, pusti to. To so malenkosti. Ok, bomo dali zdaj tak, pa tak, tega ne rabim. Tak, zdaj pa tega. Takle. Še tega, pa tega dam gor. Zdaj pa bomo šli na hiško. Ne vem, če je možno, da naredim ta skok, glede na to, da sem to jaz. A, dobim blok. Hvala lepa. Ok, se bi tako bi failil. Ne! Ok. Ni še konec epizode. Še se bom boril. Zdaj sem dal miško blizu mikrofona. In zdaj bom igral s čigumjem.
Mogoče mi bo to srečo prineslo. Srečo prineslo. In mi jo je. Zdaj se pa gremo vreči gume. Ajde, gremo. Tega. Ok, lesa imamo nekaj klik dovolj, koliko rabim. Takle. Pol tebe ne rabim, pol bom dal tebe na 2. Bom tule naredil, takle, 1, 2, 3. Ok. Koliko nas je? Ok, ni važno. Zdaj se s tem obiram. Takle, bomo dali log. Bomo dali tega. Kepe, jajca. Bloke. Prema čist nič nimam, še kje kljub teme, mogoče bilo pa sem zgrešil. Move! To je moj bodoči atak. Bežimo, let's run. Mojši. Kaj sem to zgubil? Ok, to je vse za Skywarse. In šli bomo še eno rundo Turfwara na Mineplexu. Takoj prijem. In evo nas nazaj. In igramo Turfwars. To je... Jaz sem lokostrelc. Imam lok. No. In igramo... Pač smo... Jaz bi bil moder. Nisem noben, ali kaj? Ok, nisem noben. Hočem biti, ok. Jaz sem moder. Moder. Kje sem mislil? Ja, jaz sem moder. No. Se boste videli, se vam bom tudi sproti porazil. Ja, paintball. No, se vam bom tudi sproti še povedal, tako da. Gledajte. Jaz sem tak. So modri, tam so rdeči. In pogledajte. Najprej imamo build time. To pomeni, da imamo volno in se naredimo nekaj, kjer se bomo mi varovali in krili. In lahko te v enem strelu ubijete, če ne vete. Potem bomo naredili tule tak full debel zid. Ok, bomo očitno še eno. Takole. Tako. Takole. Tak. Bomo imeli v njega. In zadeli smo enega. Vidite, in sem ko ga zadeneš. Zmagaš, ja, zadeli smo 2. Meni se zdi, da meni gre z lokom kar fajn, ne vem, nikoli nisem neki ful proval, kako meni gre z lokom. In tam na desni vidite, kako nam gre, tako fajn nam gre, ali kaj, wow! Kaj sem jaz dober strelc, sploh vedel nisem, da sem tako dober strelc, in še enega, 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 in se bomo skrili. Koliko kilov, to je neverjetno. Kakšen prav, bil me je, vsaka čast. Ok, fajn nam gre. Jaz sem gledal enega youtuberja, ko je v 6 minutah. V 6 minutah je njegov rekord naredil in je imel 14 kilov. Vidimo, koliko minut je tole. Ker jih bomo zelo ubili. In
ko imajo red nič, zmagamo modri, še en kill. In še en kill, ne boš me, ubili so me, drugič, okej. Ne smemo pustiti build time, uničimo jih. En kill, pa da dva v desno, dva bloka, no ubijte ga, jebem ti. Pa build time je, jaz sem noob. Tegale bomo ubili, vidite? In tegale bomo ubili, in tegale bomo ubili, in... Kaj je bilo? Zakaj? Okej, ne bom se pritoževal, okej. Okej, zmagali smo, zdaj bomo videli koliko kilov, se gremo še eno, ko bila hitra runda. Koliko kilov smo imeli, se sem rekel, on jih imel v 6 minutah 14. Good game. On jih imel, in jaz sem jih imel 16! Kero zabijem. Lepa, pam. Okej, da idem, kjer smo. Rdeči, ne. Nočem biti rdeč, ne. Koliko sem bil? Okej. In, bomo se malo zabavili, okej. In gremo. Gremo, oh yeah. Še 3 bomo vrgli. Okej, še malo več. Wow. Screenshot. Tole bo verjetno za naslovnico. In... Okej, igrajmo. Kaj je to? Neka mapa? Vem, kera mapa je super. Ta mapa pa navadi dolgo traja. Nočem biti na sredini. Da mape še nikoli nisem igral v bistvu tega. Se one tudi ne, ampak okej. Ja, kako nam je šlo fajn prejšnjo rundo, mogoče nam bo to tudi šlo tako fajn. Prvi kill, ja, drugi kill, ja. Tretji kill, ne. Fuck, nisem vedel, sorry. Okej, zmagati moramo, fantje. In dekleta. Jump. Meni si zdaj mislite, da sem jaz nagikam tole z bolom na pol, no, ampak... Kak je vedel, da bom šel... Šta pa to kom pozna mapo na pamet, pa ve, da bom šel tje iskat. Pametan je. In zdaj, da bom prišel spet po njega, ampak ne po kjeri strani. Okej, en ga že bil. Izenačeno, okej, vodimo. Super. To. Lep kill. Ne gre mi fajn ta mapa. Vem, kjera je? Sam mi ne gre fajn. Pa ful je lepo nareta, res. Svaka čast. Build time. Ja, to je bilo vse za to epizodo in vidimo se v naslednji.